Patrakar Rastriya Dabu ya Newa COVID-19 sacetana jazo. Dabuya Newa COVID-19 live jazo. Saitana diti sakla Ani bapi dajuti jati Hatu meju cinta jiniko jojolopa namaste ni bani napa thugo jajले दुनुगला निसे सिक्किन्ता लसको छ आ yakmai छंगा वेटंगु नेपाल सम्बत 1141 नोदया लसका सकल नेपाली चिन्ता हिन्तुना देशैतोना सकल नेपाली छि ज्या झिनावे मधकान जि मनतुना सुनाबे जी जादो न्यागामी रचना श्रेष्ठ नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया उपाध्यक्ष ख सचेतना कोभिड-19 सचेतना जाजोया सदस्य छ तो जाजो वाले निक जिनका बुधबार र शनिबार न्यागा वइसन गोजिल कोभिड-19 सुरु जुसानी से तो जाजो जिनका न्यागा वइसन गो आ ठौ ठौले नि गुगु बो थने थंगो गो विशेष सगबना कोरोना भाइरस येना वना चंगु दुधका हप्ना वइ चंगु न दक्षि दैन आतकन थो महामारी थो मचानी नेपाले न थो संक्रमण अपयावना चंगु दो थो महामारी न्यागु हे उमेर समूह वर्ग पेशा न्यागु धर्म यही पिण्ड न ठ्या चंगु दो ल्यासे ल्यामे मडासे बुढा बुढी मडासे मिसा मिज मडासे ठोलो च ठ्या चंगु दो ठोलो च ठ्या ठगु छे आइसोलेसन चना वसयना चंगु दुसा गुबी मनोत अस्पताले वना आइसोलेसन चना वसयना चंगु दो गुगु मनोत लुए नाप लुना उसे भिंगा छे यावया चोपी 81% यावया त सफल जोगु दो तासा गुल्खे मनोत ठोलो च ठोलुए नाप ल्या मफिया उसे भिंगी मफिया दोछि मयकन मडे ढुंगोगो अवस्था दो ठोइले सरकार आइसोलेसन या सेन्टर मागको व्यवस्था या मागो खसा ठो सरकार मागको व्यवस्था यागो खने मडो ठु कठाए आपा मनोट संक्रमित जाउन दासा वास या त ठाकुई ढगान सरकार प्याटक ढुंगोगो दो ठौकुने कोरोना संक्रमण जी धैगो फे सकसिके हे दो उकि फया फक्को यहाँ वनुमते धैगो न इना पेना जंगो दो मास्क भौतिक दूरी कायमेना टाइम टाइमे लासिला टाइने सैनिटाइजर बुला झिपि मड्डिके ठोजाइना चनगो दो ठो सकिसिया हे या हे मागु ज्याजुल ठौकुने ठुलियाना न झि यको सुरक्षित ज्याचने फै झि असुरक्षित जीव झिगो शरीर संक्रमित जीव ठट ठम या मागो ठ पाखे सुन संक्रमित मजी मतका बिचा या मागो जिम्मेवारी झिस क्यामा संक्रमित जुल भाषा छगुए उपाय ख आइसोलेसन चनेगो स्वास्थ्य सामान्य मजी व अस्पताले झिपी बहे वनिमा थजागो अवस्था मवे मधकाए छे अतिक बिचायना सोनेगो सुविधा सकस्या दैला मडैला ठो छुए छु टवाले सोनी 10 जिउका छगो टवाले ठो व्यवस्था जुसा जिउका ठो आइसोलेसन 10 जिउ करगा चीज बिचाया वे छु थठे झिगो मापदण्ड ठगो टवाले संक्रमित जोसा बिचाया त टवाले हे मापदण्ड सहित आइसोलेसन देखे फैला उली अफला मजो तर अटिक ठाको जान मखुट ठुकिया उदाहरण ख येलया इखा छे ट्वा व्यवस्थापन याना इखा छे ट्वा समितिया सचिव अनुप रत्न शाक्य झिनाप कोभिड-19 सचेतना जाजुले ठौ पागठ वेकनाप बनातेगो दो इखा छे टोल समिति सचिव हनी बम भाजो अनुप रत्न शक्य ज्यात कोभिड-19
सचेतना ज्याजुले दक्ले नापाला छित नोदया भिन्तुना देछा छिगो सुस्वास्थ्य या कामनाया मनोसुवा सकता पूर्णिमा जीवने गोब्ले पंगल छुन मवे मतकाजी आशिकाया आछि खला भला ल्याके सुवादु रत्नाजी दक्षै नापा सकलेस्ता जोजोलपा अले नापा आवे तेंगु नुदा सिन्ससाव पी छँदा केन तेंगु लस्ता सकलसित पिन्टुना न त्यसना जुना हजुर आछि खला भला ल्याके सरकार झिट जनताइट टिब मबियोगो इले ट्वाले आइसोलेसन व्यवस्थापन याना दिल छाथे छिकिन्छ खासै नि गेजुल लास चाहिँ नि जे नापाजौ ट्वा इमो खेले दक्षै नापा चाहिँ जिथा टुन येले पाके चाहिँ नि ओके खण्ड हो जुल को कोभिड पोजिटिभ खण्ड र गाटाल अले अञ्जै नि आछौ छु जुल लास सु गन्चोन्यु गे चोन्यु रह्यो छौ चाहिँ नि जुइ खतमा चाहिँ नि जिथा टोले चाहिँ नि अले जियुबाट डको मिले चाहिँ नि छे तास जिर सला ब्याका वेना सुले जिथा था देदु आइसोलेसन छौ चाहिँ नि झिस थबिन्छन् दु डेका वया माली ढ्या चाहिँ नि झिस सूर्य न दक्षिण हापा चाहिँ नि अले झिस ठो श्रावण 29 गते चाहिँ नि विधिवत रूपमा चाहिँ नि टोले जम्बे छमनिम जना विधिवत रूपमा चाहिँ नि थथे लाइभेन दु वना चाहिँ नि झिस उद्घाटन न हेर्नु खाउ आइसोलेसन यो जम्मा आज नि दक्षिण हापा चाहिँ नि न्याउ बेड्यु नि तया यानु दु हामाल लास झिस अझ थपे नआउने पति न सोचना त्यो तर चाहिँ नि थप्या मोबाइलमा वा आइसोलेसन सोचन मोबाइलमा रहे चाहिँ नि आशिका न हेना जनु दुगा हजुर अले आइसोलेसन यो मापदण्ड छुछुख मेमेगो ट्वालला या मफ्ट धाउ नेना ठाकु धाउ न नेना खला छिकिन्छ याना दिल छौ चाहिँ नि गेजे रास चाहिँ नि ठो मापदण्ड ठाकु अफ रह्योला ज्या रह्योला न्याउन अफ रह्योला जुए महो डको ठाकु ख जिथा चाहिँ नि सुजुल लास जिथा थन टोले चाहिँ नि डाक्टर न दु नर्स न दु कार नैना चाहिँ नि इमगे न सल्लाह जियो आथे दुव जिमसा चाहिँ नि आइसोलेसन वार्ड चाहिँ नि तो डाक्टर इरसय तन्डुकारो स्टाफ नर्स चाहिँ नि कृतिका बज्राचार्य इमो चाहिँ नि रेखदेखे चाहिँ नि दको इमदा जिमा बिया चाहिँ तोडा दियो इमो जिमा चाहिँ दिया दको अले जे चाहिँ नि एज अ प्यारेन्ट्स यो रूपमा चाहिँ जय नाच्नु ख हजुर अले झिठा डुगो आइसोलेसन या बारे कना दिसंगे गुगठ आ ठौकने न्यान्जौडो झिसा चाहिँ नि आठो आइसोलेसन सूर्यना दको वेना आटको चाहिँ नि हो आइसोलेसन पिएमएसा चाहिँ नि पिएम चना चाहिँ नि वन नुगुदु जिता चाहिँ नि खुसिया वजु दको चाहिँ नि सकुशल नेगेटिभ जिगावन बुपि चाहिँ नि एकदमै झिसा चाहिँ नि ठो निशुल्क झिठा टोली लागि चाहिँ नि ठो आयु लागि चाहिँ नि ठो इखा चाहिँ टोली लागि र्याजके सञ्चालन नाच्नुदु झिसा अन सुविधा रह्यो चाहिँ नि मुख्य ठो कोभिड चाहिँ नि झिटा दक्ष मेन प्रब्लम जो रह्यो चाहिँ नि तो श्वास प्रश्वास यो कति चाहिँ नि कति चाहिँ प्रब्लम त खण्ड यो कारण चाहिँ मेनली अक्सिजन सिलिन्डर त इभि चाहिँ नि झिस रेडी रूपले चाहिँ याना देदु छु कति चाहिँ थापु यो चाहिँ झिस अथवा महानगरपालिका नपन समन्वय न चाहिँ नि झिस हस्पिटल छेउ कति चाहिँ ठाकु स्थिति वल हास जग मखै खसल झिस दिए आइसोलेसन त्यहाँ चाहिँ नि दको लङ्ग्यु रह्यो चाहिँ नि बिचाइना खोलेना त्यो हजुर अले छे चना चोपी संक्रमित हो वेक पिनी परिवार पिण्ड छु सल्लाह ब्यादि गुगठ सुचा कुसा यास जिउठे चोरका दक्षला म छे चना रह्यो अझ पोजिटिभ वे खतमा रह्यो एकला दक्ष पहिला ग्या मजु इम्युनिटी पावर मेन रह्यो जी आटको गुल्न खौ गुल्न जे थे मिटिङ जे खजे उबि जे कार एनर्जी तो इम्युनिटी पावर चाहिँ नि बढे जे फेकमा तो इम्युनिटी पावर घटे जले लागि चाहिँ नि अले तो कोभिड भयो चाहिँ नि उली खासै तर हुन मखुर हेर्न टाइम माथे जन उगेट चाहिँ नि झिस नर्मल रूपमा काल लास हो नर्मलै जाउने उगेट तर रंग चाहिँ नि झिस वो बिचाइना का जित पोजिटिभ जुल रे वे बिचारे वना जन हास चाहिँ नि उगेट
झन् थयो मन नया बनेपछि चाहिँ नि यो खना जोन्दुगा अयो पति केस त न यो कुदुगा ठो मन नौपति केस त इबे हिजरका ससला ठाक्ने जनावरहरुका तलांगी ससला ठाक्या वया जोन्दु अयो नदु जस्तै त्यो धायो ठौकने टाइम धायोलाई जियो ठो मौसम चेन्ज यो टाइम 88 जायो टाइम आठो कोभिड धायो छु छौ टाइपो चाहिँ नि फ्लू ख शेखा चाहिए ख शेखा ये वो सब रूप जो कारण चाहिँ नि वो शेखा चाखतमा छिस त्यस्तै आवन लागि छुके नि पोजिटिभ किने जुलगा आपाठे म्याक्सिमम नि चाहिँ नि पखण्डा जाउँदुगा अले तो बास्ताई मखु स्वाद दै मखु हला जे शेखा चलाकी अठेन ना बन्द जी बास्ताई मखु वो स्वाद दै मखु इबि जाजने आठो PCR टेस्ट है न छौ गेर हल्ला छ PCR टेस्ट है छौ DNA टेस्ट है किट ख DNA हले चाहिँ नि छु क्याटेगोरी एम न्या जको छुटे इम जिलो वो छुटे यो जिखतमा चाहिँ नि कोभिड हैन छौ वान अफ टाइप अफ फ्लू जुल फ्लू जिखतमा चाहिँ नि अब अटोमेटिकली कोरोना गा केनि उपति वो पोजिटिभ केनि चाहिँ नि आपा सम्भावना दुखा चाहिँ नि उके चाहिँ जे कोरोना या चाहिँ नि ज्ञान चाहिँ मजु बालक थमन रोग ढायुलाई न्याउन तर चिरन ढायु छुए रोग महो डको रोग त रौक उके थम थयोपति स्वास्थ्य चाहिँ नि बिचायामाल थम हेल्थ बिचायामाल शेखा चाखनमा छिस बाफिका इबिन चाहिँ नि पति चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ नि यानावनमाल इबिन चाहिँ ज्याचनमा जो चाहिँ नि सोच चाहिँ नि भएका पति चाहिँ अथ केयरफुल चाहिँ नि जुइमा मेबिन्द चाहिँ नि आज जस्तै त्यो कोभिड ऐना चाहिँ नि मला दीर्घ रोगी त चाहिँ पति चाहिँ अपाचापे आउदु आज जस्तै छिठा टोले ताउमा छ दक्ष नापा चाहिँ छिठा टोले जुमपति चाहिँ नि महेश मर्जन हैपति त्यो नि गुडा दुमपति किजापि ख उही चाहिँ नि किडनी उपति पति चाहिँ प्रब्लम दु डायलिसिस आउँले अनि डायलिसिस आउँ था चाहिँ नि पोजिटिभ खण्ड लिपा पार्न हस्पिटल तया आइसियु ले तया लिपा हो मन त मलाई दुखै खन्जुले छिटो हो तर दीर्घ रोगी त चाहिँ नि पति चाहिँ याक्न चापे आखे जंगा चाहिँ नि हजुर अले कोभिड-19 या लोगी पिनेगो स्वास्थ्य अवस्था छक्लाए ज्ञान पुष्ण चौ खण्डु महला अजागो अवस्था झिसा गया व्यवस्था आमा चौदो झिसा चाहिँ नि थन टोले चाहिँ नि जिन हजन त पति चाहिँ 2 घण्टा ति चाहिँ नि झिसा अब्जर्भेसन त्यो लागि चाहिँ नि अक्सिजन त इबि डको जिगु मला अक्सिमिटर त झिसा जना अक्सिजन लेभल इन द माउ इबि झिठा टोले जिन हजन त डाक्टर इरिसा हो केतिका बज्राचार्य इमुपति चाहिँ नि नेतृत्व डको याना जुनुक सु अथे अख्यारो परे जो इन्सा चाहिँ नि हेल्प याना चाहिँ नि सुत्यामा डको इबि पिपी ड्रेस बिना दुनि मनाए यामा डको इन्सान तो हेल्प याना होय हजुर अले झिसा टुवाले आइसोलेसन डेकेगो ख वेगो टुवाइ पि मनोटे 60 बिलवा या मजो ढापिन डाक्टर जी मखला ठो स्टाफ न यान बोले गयो किस्म यो न्याबले सूर्यान दिबले योचको त खखना दिसन दक्ष नापाला तो जिसा आइसोलेसन डेक्युर गातया दको नापा सल्ला याना अब जिसा हान डेको थाना खासै उली मको आलको हिटी अनि जिसा व नव फल्ज दुई तलौपति तलैपति जिसा मिटिङ हल डेका दुईपति ख अब वो थासन्दु यो जानले चाहिँ नि जल खलत दन उली डिस्टर्ब जुइ मको जुल वो कारण चाहिँ नि सुनान खासै विरोधमा ठुकैटा चाहिँ नि स्वागत योग्य दकुसा स्वागत याउक दकुसा बालावे प्रतिक्रिया न होक दक्ष नापाला जिसा जिसा चाहिँ नि थयो टोलीपति दु देवा डेका इपिङ वे लिपा चाहिँ नि सुयुना सात क्याम अफ द कान्य वडाइ त खलाना वडाइ पाहेन जिसा चाहिँ नि अनि बजेट मर्या त टाइमला त बजेट मजुर गाताल लिपा वे चाहिँ नि थय जिमसा चाहिँ नि दक्ष नापा चाहिँ नि थो आइसोलेसन यो लागि चाहिँ नि 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ नि छुटे हैन टोल कमिटी फर्स्ट पेज डेकले चाहिँ नि 1.5 लाख ति खर्च जुल अले 1.5 लाख ति खर्च चाहिँ गालीपाले लिबा तो आइसोलेसन योपति बारे चाहिँ नि सिया दको वजा चाहिँ नि तो इन्द्र बज्राचार्य चाहिँ महानगरपालिका या मेयर या स्वकीय सचिव इन्द्र बज्राचार्य जी पाहेन महानगरपालिका पाहेन वो चित सामान त चाहिँ नि उपलब्ध नाबिला अथवा 50-60 हजार यति
ale lipa attend to inner wheel club of pattern wake up insana jida 40,000 यति सामान त उपलब्ध नाबिला ale athe so गुठी रह्यो एनजीओ दु प्रकाश अमातेजी वेक अप insana jida चाहिँ सामान त उपलब्ध नाबिला एकदम खुसी लाग्यो जुलगा जिदा चाहिँ नि लिपा साथ सहयोग होबले चाहिँ नि एकदम जिदा चाहिँ खुसी लाग्यो जु वेक अप इन सकलेस्ता साथ बिया दिबे सकलेस्ता चाहिँ नि जितलाई पाखेन हानसका वेक अप ल यको मुरी मुरी धन्यवाद बिया छु न हजुर त्यहाँले पहिला ज्या सूर्याजको ठाको ज्याचनको मखला नेबेमा छिटो ग्वाले किन मरुमको तैगो छु बनाए हजुर झिसा चाहिँ नि ज्या न्याक्टुन लागि रह्यो ल मला साथ भयो अवश्य न भई झिसा आठन एका चाहिँ टोले चाहिँ नि आइसोलेसन घण्टाको लगे जो जिता लगे जो गठा चाहिँ नि आटका गणना मजुन था जो टोले न देका टोपति देखो सा दको जो सुझाव चाहिँ नि दको टोले चाहिँ नि छौ थे आइसोलेसन देखल हाछ चाहिँ नि एकदम भाला चाहज अनवया चाहिँ नि छो अब्जर्भेसन चोनि लागि साना म अन जी थ दाजगी जपिङ ख थ मा बापिङ ख दको थ ख थै लागि देखि ख नि आ जिउ छौ प्रविधि सुझा जोंडो हल्लास जिथा समाज चाहिँ नि ए उइटा पोजिटिभ दु उइटा छे वन मजे ए उइटा वन पखला मते व थे यामते अथे यामते थथे मजे अथे मजे जिदा चाहिँ नि एकदम प्रब्लम खण्डे जोंडो छ जिउ रोग भयो अठेला वो रोग कया चाहिँ नि मनोटे दिमाग गेजाज नि दास जी एकदम कमजोर जा चाहिँ नि का जिदा थे वन मजे हला जिला अछुत अछुत थेन्दु थटा चाहिँ नि फिल जोने अयुटा कन जोना जो खण्डे छ मोगे पोजिटिभ बिरामी जुइ खटमा चाहिँ नि इम्टा चाहिँ नि मला हौसला गएन हौसला बिउ चाहिँ नि झिसा चाहिँ नि कोसिस चाहिँ थो निरसय जी हिसाबमा चाहिँ नि काउ तो माइने मला डाउन जी खटमा अय किसमा चाहिँ जीवन मजे जी चाहिँ नि एकदमै बालको चाहिँ न्याउन फेकमा रहे चाहिँ नि जुसो चाहिँ नि हो हजुर अले छिट्छ याना दिगो ज्याखना मेमेगो ट्वा बाइपिन्सन खना छिक्पिनो अनुकरण याना ओ कपिन्सन झिमसन यारगा सेक वसा अथवा सल्लक का वसा सुरगा तै दिगो कपिन्दा न्याप्ले स्वागत दु उगे लागि आज जस्तै जे सुनाको थिए पनि पास पनि झाल सुनाको थिए पनि अन्जमे पास पनि झाया चाहिँ नि झिस गेना आइसोलेसन देका त्यो रे आज निरीक्षण याना हुन तो बालको सोया हुन इमसन या रे आज नि इमसन दया हुन तर इम पला न्याना चोंटु चाहिँ आउ ज्या चोंटु चाहिँ आ ठौया सुतेन ठन 11 वटा येलो 11 वटा न तो खोल्सा पोखरी हेर्दा चाहिँ अन्न आइसोलेसन देखियो रे चाहिँ नि खजुडु एकदम स्वागत योग्य खण्ड खगा एकदम बाला छ थुपी खण्ड रह्यो त्यसमा याना हुन मात देखा हुन मात चाहिँ हजुर अहिले आइसोलेसन व अहिले क्वारेन्टाइन भएको छु त्यहाँ आइसोलेसन भयो चाहिँ नि झिसा चाहिँ नि वासा यावेट ओ चाहिँ नि छौ हिसाबमा ओ आइसोलेट यावर गाता सम्म होला जस्तै रोग के रुंगा चाहिँ नि झिसा चाहिँ नि इबे बालग इन्द सुरक्षित साथ चाहिँ नि त्यो हिसाबमा चाहिँ क्वारेन्टाइन भयो चाहिँ नि अथवा रोग चाहिँ न्यव चाहिँ नि इन्द गेना सुरक्षित चोन्यु त्या चाहिँ नि चोन्यु थाया चाहिँ नि इन्द मिलायो त्यो हिसाबमा अले हजुर आइसोलेसन व अस्पताल भुली पाले आइसोलेसन व अस्पताल रह्योला एकदमै फरकै जुला अस्पताल रह्योला दको सुविधा सम्पन्न जाउने जुला दको दयो जुला अन जे आइसोलेसन या चाहिँ नि गुपति जे नर्मली चाहिँ नि छिटमा आज जस्तै ज्वरो लाछ नापेर डिग्री जुला अब अक्सिजन गा मगा सोट अक्सिमिटर जुला पल्स मिटर जुला लिभ वेट नापायो मिसिन त जुला अले छौ चाहिँ नि ठो चाहिँ पोजिटिभ जुला कि चाहिँ नि वेट न घटे जोर घाटा हल्का छ उगे वेट मिसिन त जुला इबी दको चाहिँ नि उले एकको सामान त मगो ठिकै सामान त जस्तै अक्सिजन त जुला छौ चाहिँ नि प्रब्लम चाहिँ जिदा छुव जा जोन हाल्छ तो आइसोलेसन वार्ड कोले हैन आइसोलेसन देगा अन चाहिँ नि अक्सिजन यो लागि चाहिँ नि अक्सिजन सिलिन्डर युज अक्सिजन सिलिन्डर समस्या होइन भना हैन फै मजुला पोजिटिभ बिरामी चुना चुना मेपी वना वन्युपति न खमजुला अब चेन्ज आएर चाहिँ नि खोजे चाहिँ छिटो चाहिँ नि टेन्सन जाछौ इपे चाहिँ नि दुगा उके यो
सब्स्टिट्युटेड है चाहिँ नि अक्सिजन जेनेरेटर छ है चाहिँ नि जियो टार्गेट चाहिँ नि वना जोंदु इते चाहिँ हजुर अले आइसोलेसन चोनि बोले छुछु बिराम पिन्सा नियम पालन यामा आइसोलेसन चोनले रह्योला मुख्यतया चाहिँ नि नियमित बाफ क्या जुल बाफ चाहिँ नि एकदमै क्या चोन माउपति जुल नियमित बाफ यासन यो कुका लागिन हान स्किन द इफेक्ट जो कारण चाहिँ नि जिमसा चाहिँ नि ठन चुवट या देउ रालास नि पेका जग व स्टिम क्याउ अले क्वाला चाहिँ नि प्रशस्त टोन्यो फौला टोय मोटोन्यो क्वाला चाहिँ नि प्रशस्त टोन्यो अहिले पा छौ अले जिमसा मेउ छौ चुवैना देउ रालास ठन चाहिँ नि म चाहिँ नि मल्यो तो पोजिटिभ जुलाकी चाहिँ नि म मले छारास मल लास शेखा चलाकी चाहिँ नि उइटा न मेरो प्रब्लम भएको उगा चाहिँ नि म मले तो 14 दिन चाहिँ नि इम्टा चाहिँ नि म मले त्यो चाहिँ नि हो त्या त्यो अले अथेन्डो आछिस तो हलो लट टुन्यो हलो रह्यो न छौ टर्मरिक ख टर्मरिक जिदा चाहिँ नि एकदम ब्याक्टेरिया किले वहाँ चाहिँ नि मामरो ब्याक्टेरिया त किले भाइरस किले वो हिसाबमा चाहिँ नि हलो लट टुन्यो न एकदम बाँधा थियो पुलाउ प्रविधि एकदमै आठौँगने वया चाहिँ नि नापा बाजा बराज पिन्सा चाहिँ नि शेखा चल्ने कि क्वाला टुने हल्ला टुने है चिजा ख्याठेन दो जाजो तर आवया चाहिँ नि छिटा भाषा चाहिँ नि हल्ला टुने है चाहिँ नि छिटा एकदमै बाला चाहिँ नि खण्डा त आज त्यो चाहिँ नि डाक्टर टेसन पुग हो जाजो दु खण्डा हजुर अले त्यो आइसोलेसन चोनि पि मनु तर तस्कै ज्ञान चोनि आ गुमे चाहिँ जी खने नला घुमे सितला सोख पेक न पोजिटिभ वल वेगो पि अठे ज्ञाना चोनिले छिसा वो ग्या हटे याट छुयामाले जस्तै झिसा चाहिँ नि ठन छु हैन त्यो हस झिसा अन आइसोलेसन वार्ड चाहिँ नि इमो चाहिँ टाइम पास हुनु लागि चाहिँ नि झिसा टिभी टे आते दु अले साथ चाहिँ नि तो वाइफाई न जरा नेना ते दु इमरा चाहिँ नि सुना पदि छ ए जो थे ग्याची को थे जुल जो ए जुइ खतमा चाहिँ नि आ सुना प खला मा अस्ति जस्तै थे अनलाइन ने जे खलना जुन पु अन्य तनान्दु बालग छुछु वजाजना आले ठोंगनेलाई तो एकदम मिडियालाई एकदम भास जुइङको कारण चाहिँ नि झिसा चाहिँ नि इभि इन्टरनेट त युज गर्न ह्याम्ना पन खलना जुन पु जे होस् टाइम पास चाहिँ जुइका जुन मालगा उयो दिमागे चाहिँ नि छौ चुवन मजिल हास चाहिँ नि जी पोजिटिभ ख जिटा चाहिँ नि का पोजिटिभ जातना जिटा सुजु जे कोरोना थाटा जिटा कोरोना चाहिँ नि स्यायु खला सुजु खला ग्याजीको जुइका चाहिँ वो चाहिँ नि हटे जुइक जो चाहिँ नि दक्ष मेन टार्गेट है चाहिँ नि उयो दिमागमा चाहिँ नि जिटा पोजिटिभ खर्या चाहिँ नि जे हटे जुइक मागा उयो इम्युनिटी पावर बढेको हजुर अझै ज्ञानसँग पनि त छिसा अहिले काउन्सिलिङ यो व्यवस्था न डोला अनुपजी हजुर काउन्सिलिङ या छिसा डाक्टर टेटा चाहिँ नि टाइममा इभेन अब चाहिँ नि अनलाइन खनागा चाहिँ नि छन्द चुजु डुला चुङो ख डुला या चाहिँ नि उइटा उठ्पि चाहिँ काउन्सिलिङ जा चाहिँ नि जस्तै चाहिँ टोल कमिटी पिन पास पिन वना चाहिँ नि अनि कुए पाखेन्डु जना परि तबको आउ झाले जना चाहिँ नि झिक पिन जना न खलना चाहिँ नि जे जे होस् उइटा चाहिँ नि वो दिमागमा चाहिँ नि छौ छु हटे फेक माल लाछ जी पोजिटिभ बिरामी ख जिरा छुना मजोर या चाहिँ नि जी फेक माल जस्तै जी पोजिटिभ ख जिरा चाहिँ नि काछु जुन जे आउ पोजिटिभ वे खतमा चाहिँ नि सासा ला ठगि रहो या चाहिँ नि वे दिमागे वे चुना चुनलाई कि अटोमेटिकली जे साइकोलोजिकली सुझे आउने हस अटोमेटिकली वहाँ सासा ला ठगा उठ्न दु जे आउ है जोर उठ्न चोर गा बिचाइना जुन हस अपा वो बिचाइना जुन हस जोर न वया वइ अटेन्ड जायो कारण चाहिँ जिसा काउन्सिलिङ या चाहिँ नि एकदमै एना जुन भाग मेनली उइटा चाहिँ नि वो दिमागमा चाहिँ नि हटे जिग्यो चाहिँ थाहा दिएका जुन हजुर अले आइसोलेसन ला चाका दिलकला ठो बाहेक कोरोना ल्याट समुदाय स्तर अले मेमेउ छुछु ज्याइन जाउँदो समुदाय स्तर जया रह्योला छिसला नापला यपे यानु ख छिस एकदमै सोशल डिस्टेंस रे छे छे त को छिस मनोय पिम गासे याना होया आठौं गने चाहिँ नि छुजे आउन हस छिस बे कन्ट्रोल या मफ्र हस त खास मुख्य सरकारी हो कारण जस्तै डको अफिस त चाल डको वो जा मनो त जैना ने मला जाउन मला अक्षय मोहन नागी छ जागिरमा लेख्न है बाध्यता बस्न वो अक्षय वने मला जोबले चाहिँ नि छिस वो चीज त चाहिँ नि रोके या मफ्र जस्तै जिठा टोले अटक्न छौ छुइना त्यो जन हस चाहिँ नि सु समस्त चाहिँ नि परिवार जम समस्त पोजिटिभ बोल हस चाहिँ नि
विथ इमु परिवार द चाहिँ नि होल द चाहिँ नि क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइन तल अले छमेस त चाहिँ नि पोजिटिभ वमेस त चाहिँ नि जिथा अन आइसोलेसन ते माला कि न छे सेल्फ आइसोलेसन यो व्यवस्था याको आज जस्तै मेनली टॉयलेट यो पति प्रब्लम जी टॉयलेट अलग टेफु मफु उइटा कोठा अलग टेफु मफु सुनापना नाप्ला मलाई लागि बेफु मफु दको जना जगे होम आइसोलेसन ते वेना ते यो अले छे परिवार त इंदा नेनो टीम गाल आसा हाना इबिन ने खनि म ध्यानलाई रह्यो हिसाबमा चाहिँ जेसा चाहिँ नि टोला चाहिँ नि छैन त्यो आसा इमु लागि चाहिँ नि परिवारको लागि 7 दिनको लागि चाहिँ नि सादा खाना जस्तै इंदा माओपति आजाकी के तरकारी ओली चाहिँ नि जेसा चाहिँ टोल कमिटी प्रोवाइड यावेना त्यो अले साथ साथै चाहिँ नि दक्ष वनापन नजिक मनो सुख इम परिवार है उइटा न जेसा चाहिँ नि आठो पीसीआर टेस्ट यावेले चाहिँ नि 1/2% चाहिँ नि बची चाहिँ तेवा चिसा टोल कमिटी तयारी yana हजुर अले आ ठाउँमा झिउ समुदाय स्तरीय यो कोभिड संक्रमण ज्या चौथि अपा चन्नुङ्गला अले हानो झिउ बस्ती न यो फाटिसंगो बस्ती दु अले झि हाक्न मेमेउ न मगु झि बाला तयाबे बिन यो कुदु छौ छाखा छे यो कुन झिबे चन्यौ अवस्था दु मगला अले छौ कमन बाथरुम त ज्या चनि अठे जीवले झि संक्रमित गठेना प्रयोग झि छौचको टॉयलेट जुलाकी मुख्य रह्यो चाहिँ नि झिसा संक्रमण फैले जे कारण छुके वजन लाछ मेनली टॉयलेट का टॉयलेट पाखे चाहिँ सारा छ अन टॉयलेट रह्यो यो जाजनी अन बैक्टेरियाज त भाइरस त रह्यो दया जनी अठेना दयो था जुल इबे झिसा टॉयलेट रह्यो का चाहिँ स्पेशली अझ झिन्नेवाटे योले चाहिँ नि टॉयलेट सफाई आयो थियो रह्यो चाहिँ झिगे एकदमै कम जिसा चाहिँ नि इबे जाने आठो टाइममा चाहिँ नि छ्यामा लाग्छ टॉयलेट चाहिँ नि टाइममा सफाई ना जन्माला सो टॉयलेट वन गा चाहिँ नि वेना चाहिँ नि लखा चाहिँ नि बालको सिला चाहिँ नि वे माला सर सफाइले चाहिँ नि भरि चाहिँ आपा ध्यान दिनु के चाहिँ नि मेउसा नि सर सफाई एकदमै आवश्यकता खण्ड अले छिकिन्छ ठगु समुदायले मनु त्यसमा कोरोना बारे सतर्क ज्या चंगो दुख लागि लापरवाही ज्या चंगो खन ठुके बारे न छगो त अनुभव कना दिसन आ छिराला समुदाय यो अठे ख याकु तासन व या जो झि मजुला जियो उठै चीज दुगा यको अब एना जन जे छ या मजु जिन या त्यो उगेना छिता नेवाटे झि दक्से तरौ सेना जो बदे हो जिसा चाहिँ नि थे या मते थचन मते थे खला मजु अठला मजु अचना जन मजु हलास ए वो जान्या का या अयु मन जा जोन दु जि तर झिथा ठन इखाचिन टोले चाहिँ नि एकदमै भाला त्यो चीज त चाहिँ नि महला इबे अन्यथा मका दगसा चाहिँ नि ए ख या मजु पवन नासन पसेन अपरिज मेन चना जोन दिसा चाहिँ नि सम तापका चना बिया चाहिँ नि अटोमेटिकली तुमी चाहिँ नि डेभलप चाहिँ ज्यादा हुन्छ त एकदम बालाउ खण्ड ख इबे चाहिँ नि ठठमा मचाटले चाहिँ नि चुना चीज जुइ मका हजुर हामीले त्यो कोभिड यो बारे सचेत झिप जनसमुदाय त थ स्पेमे सचेत जुइ मका जो सोच चाहिँ नि भयो हजुर अनि यसले झिट यसले गुल्टको संक्रमित खण्ड ठाउँको नै मेमे जिल्ला सिवा संक्रमित अपडु यसले चपे अपन त्यो अथे ज्या संक्रमित ज्या मन्टर गाड्यो न खनेना डेटाला छिरा आयो कोया वजु तो आये येला खोपेला ठोंगना छि सोनिगला ता माल ढंगले ये कोया दया जोंदु दक्से आपाला छिरा वे दक्से नापा ड्वाओ रे ये बालाचना ता ता बिने पाहे ख ना इमो पाहे जिउ समुदायले फैले जि ढुंगाला खया मन्द ये कोया फैले जुल उके त रोकथाम या गएना न छौ चाहिँ नि छिस ठ जागरुक मजुटले चाहिँ नि रोकथाम चाहिँ जिमका जे अनवन मजु का जे अनवन मजु रे चाहिँ नि चुनाबिला जे चाहिँ नि थे या मजु ए या मजु आचे थ नगन कि वमु पते मनी नख ये विषयले खला र दालासन मनी ब्लेन जिरा चुजुर नखते सत्यो इबे चाहिँ नि प्रचलन दया जन्म नखते सदा
चा वो स्वीके पोजिटिभ डोज स्वीके मोर रहिला वो कोरोना ल सुनानो शु मो अनवनी वहाँ फैलाइना होइ वहाँ मेघा वनी फैलाइना होइ जोपति कारण पिएको छ एकदमै झिसा चाहिँ नि उगे ठो चिज त चाहिँ नि बिचा माया तले झिसा एकदमै थाहा ठाउने आज जस्तै आज सोन्दे होइन सोन्दीले न नह हनमार है डको गुली गनुन मार हलो गुली गनुन मार हलो वना चाहिँ नि ठो 6 वर्ष माने माया ना छु पाइ म छ नेपाल वर्षले दैने थ मार मत हासस गन लिपा न डको दया चाहिँ थय मन त थय वो मुजल हास असत जाउन हास लिपा छुदै उगे दक्ष नपा चाहिँ नि थ थ माया सचेत जी मलाई थ थ सचेत मजतले चाहिँ ठुके छ्या जी हमेशा न्याकुए कोशिश आसान सरकार आए कोशिश आसान ठुके चाहिँ नि चुनाव उपलब्धि चाहिँ नि जुइ हजुर ए झिउ ठाउँ मनाउन चाहिँ उयो कि माउ खन्ट जुलका मगला ठ झि सचेत जुएमा झि सरसफाइ यामा झि सरकारी नीति नियम पालन यामा ढका यो मने मजोटले थो संक्रमित त झिकी फैमको हजुर फैम ठुके त वया फैम जस्तै त्यो इंग्लैंड पाखे उके विदेश जोपति कारण नापा दक्ष पैना फैले जो कारण छु ह्युमन राइट्स यो कारण जे मानव अधिकार छु जिथे देमा अया देमा दको वया खने जे क्लब वन देमा नापा फैले उके विदेश फैले जो फ्रांस पाखे फैले जो कारण इटाली फैले जो है वया ख क्लब एवनमा जो ह्युमन राइट्स का जे मानव अधिकार उगे लागि चाहिँ नि जे चाहिँ नि न्याठा न वन्दे मान्छे चाहिँ नि सुना न रोकटोक या दै मोर वे जाउन आज जस्तै झिरा थने न त्यो फास चाहिँ नि 3-4 महिना लकडाउन या त उले पछि लकडाउन या न लिबा छु जुगा छठो सरकार खोले त डकुमेन्ट त उके ठुके बया जाबिला डको घर फोटो जुबले अन छठो महामारी रुपैयाँ झिराला एकदमै रेड जोन जोन नेपाल हो आठो उपत्यकालाई आठौँ हुने ढाउ खसला एकदमै रेड जोन लाउपति एरिया जो ल त्यो कोरोनापति नापा नापा सुरु जोबले जिल्ला पाखे योको संक्रमित खण्डो झे काठमाडौँ भ्याली कम खण्डो अलि लिपा थो छक्ल गरि जा बढे जा हो खण्डो थो खास उ जिन नजान दैने आठो सरकार चाहिँ नि छठौँ खोलेना बिला नाका डकोया खोलेना बिला काठमाडौँ वेपी डकोया काठमाडौँ ब्या बिला गामे गामे योको संक्रमण दुर्या चाहिँ नि डको गामे चोपी काठमाडौँ वया बिला काठमाडौँ वया खतमा चाहिँ नि छुजुला संक्रमण त न वया बिला डको डुपी न होला मर्पी न होला जुबले चाहिँ नि थन अटोमेटिकली एकबाट दुईबाट चार आज आउँ बुझे खा चाहिँ नि त्यो पिनी वया है एकदम संक्रमण फैले नाउ बुझे हजुर आज ठो नक्टिने आठो मोनी ल वने ढुङ्गला होला मोनी आ गुल्खे मनो त झे भ्याली प्याउना चपिडो आन सुन्ती त वनी अले हान वनी ब्ले झे काठमाडौँ पे मनो त थन वनी ब्ले अन जिल्ला पाखे हान तो संक्रमित बढे जियो खला वला टाइम अफ वो चाहिँ नि एकदमै एकदमै ज्ञानको पिनी न वन मजिला दुन्न वे मजो हिसाबमा चाहिँ नि ठण्डाल गन्डो चाहिँ नि वाल लगाइना बिल हासा जस्तै नाका त डको बन्दैन बिल चुनायामा टुकेटा उले थाको रह्योपति वो मलाई जिन्सले नि जस्तै झिठा ठन टोले यानुपति हिसाबमा ठन टोले चाहिँ नि डको डाटा काया वयनले चाहिँ नि निने भित्र डको डाटा काया सिकाका छौ टोले ठटेन्डो डको टोले चाहिँ नि ठठा डाटा काया चाहिँ नि सोपति चाहिँ ज्वरो उठा चोपे अया बिन्दा चाहिँ नि क्वारेन्टाइन तयाबिला भरि चाहिँ शंकास्पद इम्दा क्वारेन्टाइन छेन्दु क्वारेन्टाइन तयाबिला गुले प्याम भएको आवेन 7 दिन तल हास गानागा इम्दा 7 दिन चाहिँ नि सेल्फ क्वारेन्टाइन तयाबिला हास चाहिँ नि झिरा अटोमेटिकली कन्ट्रोल जाने छ ठो सरकारलाई यावे सरकारलाई आटको लाल भन्को दु ठो पीसीआर न टेस्टमा याउ दको अटेन्डु इन्सला छुए ओ मया हंगला जस्तै ठो इन्स्योरेन्स उपति खन्तन इन्स्योरेन्स न नापा दको 1 लाख इन्स्योरेन्स या हरगा याना तल तर इन्स्योरेन्स डाका फु मको आटको सुनान दको सरकारी नीति चाहिँ नि गुल्न दु व फ्लप खण्डा जोंदु तर ठुके त नीति त चाहिँ नि परिवर्तन हैन नो किसमा चाहिँ नि गएना ठुके त चाहिँ नि रोकथाम या भई रोकथाम यापति चाहिँ नि उद्देश्य देखमालका व अरबौं खर्च हैन खरबौं खर्च हैन न महला तो रोकथाम चाहिँ नि जुइमका ठुके नीति
प्रस्त नीति मवेका चाहिँ नि मलाई ठो गु हाल्दैन रोकथाम जिम्मा जस्तै जापाने सोयो ख जिसन चाइना सोयो ख अटके यो जन्मदाता कोरोना यो जन्मदाताहरु चाइना क वुहान सिटी अन प्याओ वुहान सिटी सो जिखतमा चाहिँ नि चाइना छुइना बिल वुहान सिटी सो त चाहिँ नि टोटली लकडाउन एना बिल अन टोटली लकडाउन जिखतमा चाहिँ नि अञ्चम्पी मनुट प्याउन न मह अञ्चम्पी मनुट ड्वाएन मह आठो 4-5 महिना इन्सा वया खतमाला अन चाइना ठुने निर्मूल्य जे दक्वे अनमल अते जापाने न जिना गुड है पति वो समुदाय स्तरन्दु मला दक्वे सर्च एट सुसु संक्रमित थे जो इन द क्वारन्टाइन एटा बिला विया खतमाला मेबी दक्वे सेफ जुल्नी इमदा न 7 दिन लेबल अटोमेटिकली इबी तो कोरोना सेल्स तो भाइरस सेल्स तो अथे डिएक्टिभेट जो आउने गर्दै अलिअलि 90 दिन तक चाहिँ नि इम्सा जस्तै पोजिटिभ दुखिन्छ चाहिँ 90 दिन तक चाहिँ नि इम्सा भरिज कन्ट्रोल या गर्दै 90 दिन कन्ट्रोलमा तासा जस्तै रचना जिना तैदिल तो आन निकन डोलेजल सोकन डोलेजल कारण थएको डेड सेल त रह्यो चाहिँ नि इमो शरीर चाहिँ नि 90 दिन तक दै रह्यो चाहिँ नि इमगे दुछु 90 दिन तक चाहिँ नि इमो तो शरीर चाहिँ नि डेड सेल चुना नि सो हान चाहिँ नि इटा चाहिँ नि बोल्ला छ भाइरस है वका सो पति चाहिँ पिन्च स्वीकरमा चाहिँ नि हान वा एक्टिभ जिसु ओके एक्टिभ मजिकियो लागि चाहिँ नि इम त 90 दिन तक चाहिँ नि इन्छ थ सेल्फ लिए चाहिँ नि पति चाहिँ थ सेक्युर केयर जा चुनमा हजुर आछि छम सोकुमी मेजो सुनिता साक्य जो छगु नेसा छयाइदिएको ढु होला थो आइसोलेसन तयादी त घटना आर्थिक अवस्था घटना व्यवस्था दिया रगा नेसा तयादी हो का वेक्ला सुवादो सुन्दाजी ल यसै लागि आठो नाजा न जिता न तो जिसा दक्से पहिला चाहिँ नि जियो तो इका चाहिँ टोल समिति पाखे थया आर्थिक चाहिँ नि दक्से पहिला तो देखियो लागि रहा चाहिँ नि आइसोलेसन वार्ड देखियो लागि रहा 3 लाख रुपैयाँ नेवा छुटाइनु खर्च त तो यानु पति चाहिँ नि जिसा तो मिटिङ चुनु इभेन्ट है चाहिँ नि श्रावण 26 गते पाखे चुनु चाहिँ श्रावण 26 गते चुना चाहिँ नि दको टोल एपे दाजकी जपे गन्ने मान्ने पनि दको चुना चाहिँ नि पति इभेन्ट तो 3 लाख चाहिँ नि छुटाइना तो आइसोलेसन देखा छहरुगा चाहिँ नि याना अले सोनु पेनु भित्र चाहिँ नि जिसा दाछया कतमा चाहिँ नि सूर्य याना देखा 29 गते चाहिँ नि विधिवत रूपमा चाहिँ जिसा समुद्घाटन नै यानो कटके हजुर अले थजाको आइसोलेसन या नीति आर्थिक व्यवस्था गठेना जुल ठो नीति रह्योला नेवा जिना नजाना वता न जिरा छिमेकी टोले चम्पति समूह कटमा चाहिँ नि उता जिरा न थन टोले चाहिँ नि आइसोलेसन छौ चाहिँ देखमाला सु चाहिँ नि जिरा टोले न तो संक्रमित वल हास चाहिँ जिसा गन्टे हो या चाहिँ नि जिसा वे सोचना चाहिँ नि आइसोलेसन देगा अटुकै लागि आर्थिक स्रोत ढगा चाहिँ नि जिसा थथेर अब मैले अध्यक्ष पहिला चाहिँ जिसा नजान त 3 लाख रुपैयाँ छुटाएन आइसोलेसन तयारी आयो लागि चाहिँ जिसा चाहिँ नि लगभग 1.5 लाख ति खर्च जुल 1.5 लाख ति उपाय चाहिँ नि जिसा खाना यो व्यवस्था याबुदी इबे चाहिँ नि परिवार टेटा याबुदी या रे सोचे नाज्न तर टोले चाहिँ पनि दासकी चाहिँ नि वो बुझे जा चाहिँ नि अटक चाहिँ नि खासै मका सुनान वो सुविधा दु तर टोल्यो लागि त दु महला इन्सा चन्दा स्वरूपet मला इन्सा जिमटा काम हो टोल्यो ता चाहिँ नि जिसा वया म मिसि जाम सुसा जा चाहिँ नि माल हास चाहिँ नि मेपिन लागि माला चाहिँ नि उगे चाहिँ नि जिसा या फुटले चाहिँ जिसा थपिन्छन् दु या रे चाहिँ आजनो दु अले इमटा खाना नकिउपति सन्दर्भ जस्तै आइसोलेसन सोना जम्दा इमदा खान नकिउ सन्दर्भ चाहिँ नि छे जम्पिन्छन् दु जनाउने खाना तेंगी डको सामान चाहिँ नि जिसा अन डिस्पोज सामान जग्गा युज गर्न दिरु जस्तै प्लेट त युज माल हासन डिस्पोज जुल इमदा खाना इंग्यु ठल्टन डिस्पोज जुल डको डिस्पोज सामान जग्गा युज जुइ जिसा चाहिँ नि व प्लेट तया व सिलिउ इपिन ह्या चाहिँ नि जिसा उमे चाहिँ व युज अपति चीज चाहिँ डको वान्सेवे हिसाबमा चाहिँ जिसा युज गर्दै हजुर ठिक छ ठो आइसोलेसन चाकगु झोलेला ठो झि ट्वा बाले चोपी झि मनो जनस्तर ठो ठो लुए सुचुकी याना चोपी डुला
अयो न खंडो दो अयो खंड्या न पति चाहिँ प्रब्लम त वजु दो जिन खौ चाहिँ नि रोग बिस्किउ कारण छ हल्ला छ जिन नजान त समुदाय स्तर चाहिँ नि उइटा चाहिँ नि कोरोना ठाम उइठा वन मजे उइटा नवा मजे उइटा नटी मजे उइ परिवार पिण्ड सुत डको अछुत व्यवहार जुल छ वो कारण चाहिँ नि झिसा रोग बिस्काटो पति कारण क ओके झिठा ठन टोले चाहिँ छुइना ते जुल्ला छ चाहिँ नि रोग जिखतमा ताल्ला छ इन्द सुविधा न बिउडु झिउ टोला चाहिँ नि सुविधा न दु कारण चाहिँ नि ठन टोले चाहिँ नि खासै अयो चाहिँ नि आटको बिस्काटो चाहिँ नि खनमरु छम्जिमे स्या बिस्कुपति न अयो ल्याउ दु दक्ष पहिला पस्युपति केसे टाउकास महेश मर्जन्युपति जिसा स्युर है ठन टोले न स्युर है पत्रिका प्यावे रुंगा अनलाइन पत्रिका प्यावे रुंगा दिन सिल निनु सोनु दिपा अले तर एसाना इमदा छे माउपति चाहिँ नि व्यवस्था दको याना यानुपति क इमोले न दक्ष पहिला चाहिँ नि उब्ले वो टाइम सुजुल लास सुइटा ढामाउ रह्यो चाहिँ नि अयो चेतना मो भन्यो ढामल वो टाइम यसको चाहिँ नि पति ज जुख लिपा चाहिँ नि अयो केस त चाहिँ नि खासै मजु हजुर अहिले ठो आइसोलेसन चुनाचो पिन्त अनुगमन जुडुला अनुगमन नया चाहिँ नि सरकारी पाहेला छुन दे मरो ठनला छुन अयो पति हो खे मको दगै जे टोलिउ पाहे जगे क टोला है जिसा जिन नजन रे पुरो अनलाइन मार्फत न उइठा कोठा गेजा जोंदु गजा जोंदु उयो कोठा यो भ्यू त केनिउ पति इबिना जाते उइठा छु प्रब्लम जुल लासा न जे अन्याले हर हमेशा न सुथे न जाने न निने न बनी वो दया चाहिँ नि जिसा राजनी मो याउ इले न वना भ्यू पति हो जास्ने अले डाक्टर मेनली चाहिँ नि डाक्टर झेको इरसय तन्डुकार हो कृतिका बज्राचार्य चाहिँ नि एकदमै सक्रिय रूपमा चाहिँ नि वेक अप चाहिँ नि ग्वालेना सनातो हुन्छ इमी हस्पिटल न टाइम ब्याज हुँदु ठुके आइसोलेसन न टाइम ब्याज हुँदु डको इमु चाहिँ नि एकदम तरौ योगदान जाज हुँदु हजुर आज झन्डै झन्डै थियो टाइम न सिरेन होला झिसँग 1 घन्टा यो टाइम यो यान जनाउँदो होला आज बच्चा बच्चा खनाएर नि अहिले नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया नेबोया कोभिड-19 ज्याजुले ठगो अमूल्य समय बिया आइसोलेसन क्वारेन्टाइन सरकार यागु मयागु बारे स्थानीय सरकार यागु मयागु बारे ब्याक्क छे सोकुमी भाजु मेजु पिण्ड कनादिल उके लागि छिटो एको सुभ्या ब्याचना कोभिड-19 सचेतना ज्याजो कमिटी पाखे नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबो फेसबुक लाइभ पाखे वो जी व्यक्तिगत पाखे छिटो एको सुभ्या ब्याचना जी नेनी मफुगु छुन ख दसा छि मढासे मगागु छुन ख दसा क हान तयारीसले मरासे मगागु रह्युला अडको खण्डला ठो कोभिड बारेला वने ढुंगु जुला माला ठुके चाहिँ नि जियो चाहिँ नि मेउला छुया ड्यामहरु डको ठिकै जु डको खण्डल जियो ढुंगला हानसका चाहिँ नि जे अन्तिममा चाहिँ नि हानसका डकोस्ता तो सोगिमी बाजमे नि डकोस्ता चाहिँ नि छु इनाबे राज ठ चाहिँ नि सचेत जुया दिस ठ सचेत मजुटले चाहिँ नि छुए जुइ म ओके ठ सचेत जुल हास चाहिँ नि समाज सचेत जुल हास देश सचेत जुइ ओके ठ दक्ष नापा चाहिँ ठ सचेत जुइ ओके डकोस्ता चाहिँ नि वे चाहिँ नि छौ जो सुझाव डाउला मन्टुना डाउला छुरा वो छौ चाहिँ नि जिउ पाखे चाहिँ नि इना पेना जुन हजुर झी सटिको उयो चौँडो नेपाल सम्बटला आठो र्याली याई हुलमुल मुनि आठो अनुप सर अले ठो हुलमुल मिना ठो र्याली याना नोड हने जो कि मजो छ्यो बिचार जिराला ठो टाइमलाई बिल्कुल या जे मजो हुलमुल याउ रे मजो जियो चाहिँ नि छौ नेपाल सम्बत हन्यो रगा ताई नेपाल सम्बत छनु हने मबुजा खुन छनु हने उया कने खुन न नेपाल सम्बत लो मनि छि जिनेवा ते थम स सेंगा जोंदु ल जिसा ओके छनु म हने दचियंग हने तर बालक हने हुलमुल याना म हने वे रे जियो इना बेना हजुर एको अमूल्य समय बिया झमो निमन्त्रणा स्वीकार याना थियो अमूल्य समय बिया थयो बालाउ सुझाव कनादिला उके लागि एको सुझाव बियाचना
छिटो यो नेपाल सम्बत 1141 या नोडय लस्ता यो सुभा व्याचना आछि बा सुबादु रचना जितान अले नेवा राष्ट्र पत्रकार डबु यताना जु मने जो खन लिया जो पति जिरा धामास्तु खन्त त्यो मौका बिया दिला ओके लागि तो नेवा राष्ट्र पत्रकार डबु यताना यको सुबादु नब सुरजवीर बज्राचार्य जो यताना यको सुबादु ओके सुबा जजलपा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नेबुया कोभिड-19 सचेतना ज्याजो सोइचना दिपी सकला अनि बपी भाजु मेजुपी आ झिगु ज्याजो या इ फुट छगौ तक ज्याजो सोइचना दिल उके लागि यको सुभ्या व्याचना नाप नेपाल सम्बत 1141 नोडय लस्ता सकल नेपामी पिण्डन भिजुइमा ज्या भिना वे मडका झे मन टुनाचना अठे ठो कोभिड-19 सचेतना ज्याजो तालिके त ग्वालियन चुना दिपी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नायो सुरजवीर बज्राचार्य कोभिड-19 सचेतना ज्याजोया कजी प्रजित शाक्यज्यू डुजोपी तेज नारायण महर्जन मीना बज्राचार्य अनु प्रधान व हस्ना लवजुयाट सुब्या बिसे ज्याजोल ढिना झिपी निम मुपा अनुप रत्न शाक्यजु व जी ज्याजो न्याकमी रचना श्रेष्ठ ठनाउनी त उज ब्याडिस जे मा भा अनुशासित जीवन शैली देखे नियमित व्यायाम या तनाव मुक्त जी सकारात्मक विचार या उचित आहार उचित विहार व उचित विचार या ध्यान भी थन सुरक्षित जी सकसिगु सुरक्षा ध्यान भी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु फ्रंटलाइन ने चुना थागु जु ज्याने जुता मतसे ज्यायाना चोपे पत्रकार पिनेको सुरक्षा ध्यान भी मुख सुच फयापको इन्टरनेट या माध्यम पिहाउने मयाको मुने सम्प्रेषण या पिहाउने हे मासा सुरक्षा या सक्ता उपाय छला दिस सकल पत्रकार पिनेको स्वास्थ्य या चिउटाका से भि उसाया फिन्टुना नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नेबया कोभिड-19 सचेतना जाजो प्रत्येक बुधबार अनि शनिबार स्वेगु लोमंका दिमते फेसबुक पाखे प्रत्यक्ष